turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. ejo bundi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 byamaze kuba bivugwa ko ikipe ya APR FC muri kimwe cya kabiri igomba kuzaba ihangana n'ikipe yamaze kuba ijya ahagaragara ni mu mikino yabaye uyu munsi w'itariki ya 10 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. tugiye kuba tuyigarukaho turebe ese iyi kipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, izashobora kuba ihangana n'iyi kipe dore ko nayo ari ikipe itoroshye. Hanyuma ikindi rero ndaza kuba nkubwira nakunyuriramo mu mikino yabanje ikipe ya APR FC yaje kuba ikina byanatumye igera muri kimwe cya kabiri, hanyuma kandi ikaba ari nayo iyoboye itsinda B iherereyemo n'amanota ifite kugeza kuri ubu ngubu. Urabyibuka ko mu mukino uheruka ikipe ya APR FC yahuye na KMC, hanyuma byaje kuba umukino urangira binganya ari igitego 1-1. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo warakoze cyane kuba udahwema gukurikirana iyi Butterfly Media TV ikugezaho amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'imikino yagiye ibaho mu gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026. ngushishikariza gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. bizaba bigaragaza ko urimo gukomeza kugenda untera inkunga, ukomeza kugenda umpa n'igitekerezo cyawe hasi aho ngaho ahatangirwa igitekerezo kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ntatinze rero, urabyibuka neza icyo gihe hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ku munota wa 40 nibwo APR FC yabonye igitego cyatsinzwe na Nigena Clement nyuma y'ikosa ryahanywe na Bugingo Hakimu. Ku munota wa 44 KMC yahise yishyura ku mahirwe yabonye ihita iyabyaza umusaruro. ni igitego cyinjijwe na Eric Mwijage Edizo ubwo Nshimiyimana yari akuyeho umupira nabi. Ikipe ya APR FC yahise inganya igitego 1 n'ikipe ya KMC kurangiza igice cya mbere ari igitego 1-1, ndetse n'igice cya kabiri nacyo gitangiye byakomeje gutyo. amakipe yombi aradefanda, biza kurangira igice cya kabiri ari cya gitego 1-1 cyabonetse mu gice cya mbere. hanyuma iyi kipe ya APR FC yahise igira amanota 7, ikaba yari zigamye ibitego 4, hanyuma inahita ibona kandi tike igomba kwerekeza muri kimwe cya kabiri, aho binavugwa ko yahise inazamukana n'ikipe ya KMC yaje kubona nayo igira amanota 7, iyo ikaba yari zigamye ibitego 2, ariyo mpamvu yaje ku mwanya wa 2. hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, urabyibuka mu mikino yabanje ikipe ya APR FC yaje kuba ikina. urabyibuka neza ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ikipe ya APR FC yaje kuba ihura na Bumaruru FC ya hano mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi. icyo gihe yitsinze ibitego 2-0. ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda nabwo ikipe ya APR FC yaje kuba ihura na Murandege FC, ikipe yo muri Zanzibar, nayo itsinda ibitego 2-0. icyo bishatse kuvuga ni iki? muri groupe B cyangwa se mu itsinda B, ikipe ya APR FC ni ya mbere n'amanota 7 ikaba isigamye ibitego 4. ikipe ya KMC FC ikaba nayo ifite amanota 7 ikaba isigamye ibitego 2. ikipe yaje ku mwanya wa 3 ni Murandege FC ifite amanota 3. hanyuma ikipe yaje ku mwanya wa 4 ni Bumaruru FC hano mu gihugu cy'u Burundi idafite inota na rimwe. ubwo ibi ngibi ni kugeza ku mikino iheruka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa cyenda. nk'uko byajya bikomeza kugenda bigarukwaho muri Sekafa Kagame Cup 2025, amakuru agezweho ikipe ya Al Hilal yaje kuba itsinda ibitego 3 kuri Keto FC, hanyuma MCC itsinda ibitego 2-1, hanyuma Al Hilal
itsinda igitego kimwe. Muri kimwe cya kabiri rero Al Hilal igomba kuba ihura na APR FC ni kuwa gatanu ku itariki 12 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 kuri Major General Isamuhio Stadium, naho Singida FC yo igomba kuba ihura na KMC. Ngira ngo wamaze kumva ikipe igomba kuzaba ihangana na APR FC muri kimwe cya kabiri ni Al Hilal. Azaba ari umuriro ndakurahiye. Kuwa gatanu ni umuriro ntago byoroshye. Aya makipe yose ni amakipe y'ibihangaje, kandi turabizi neza ko ikipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, nta kindi kibaraje inshinga ari umutoza Tarebu Abdelrahim, ari uyu nguyu kapiteni Ruboneka Bosco. Nta kindi kibaraje inshinga ngo nuko ngo bagomba gutwara iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup 2025, ari nabyo bakomeza kugenda bagarukaho bavuga bati ikipe ya Rayon Sport mukeba bakunda kwigamba kenshi cyane, cyangwa se abafana bakunze kwigamba kenshi cyane bavuga ko ngo bakwiye igikombe hanze. Natwe uko byagenda kose tugomba gukura igikombe hanze cya Sekafa Kagame Cup 2025, hanyuma twarangiza tukabakubita ku munwa tukabacecekesha ntibazongere kuvuga. Nicyo kibaraje inshinga. Hanyuma rero iyi kipe nayo ya Al Hilal nayo urabona ko ni ikipe itoroshe, nayo igomba gukora ibishoboka byose igatsinda ikipe ya APR FC. Bivuze ngo ejo muri kuwa gatanu ku itariki 12 muri kimwe cya kabiri azaba ari umuriro. N'umuriro, azaba ari fire. Nta kipe nimwe yiyoroheje, ariko nk'ibisanzwe kuri uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ikipe ya APR FC yabyukiye mu myitozo nk'ibisanzwe, nubwo itari yakamenye ikipe bizahura. Kugeza mu gingo rero yamaze kuba iyimenya. Ngibyo rero ngo kuko byifashe iyi kipe ya Al Hilal ntabwo yoroshye, kandi si ubwa mbere ihura n'ikipe ya APR FC. Reka dutegereze tuzarebe icyo umunota wa 90 uzaba uvuga, cyangwa se umusifuzi ahuha mu ifirimbi avuga ati umukino urarangiye, iminota 90 irarangiye, hanyuma APR FC bimeze gutya, cyangwa se ikipe ya Al Hilal nayo bimeze gutya. Bizaba biri kwerekeza muri finali. Bikaba binavugwa ko kugeza magingo yangaya hari abakinnyi bagera kuri 7 bagomba kwifashishwa n'ikipe ya APR FC muri kimwe cya kabiri ndetse na finali niramuka ihageze, aho bivugwa ko hari abakinnyi bagera kuri 5 bazava mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, hanyuma ndetse n'abandi bakinnyi bagera kuri 2 bazaturuka mu ikipe ya Uganda. Ibi ngibi rero byaba ari byiza, bizatuma noneho umutoza atongera gufata abakinnyi akaba yabakinisha ku myanya itari iyabo, nk'uyu mugabo cyane cyane mu mukino uheruka ikipe ya APR FC yari ihanganyemo na KMC. Uyu mugabo William Tongmeri w'umunyakote d'Ivoire, waturutse muri Cote d'Ivoire, aho yakinnye rwose haramutonze cyane, ndetse n'abangaba Ruboneka Bosco nabo harabatonze cyane. Byanatumye ikipe ya APR FC yagombaga kubona n'ibitego byinshi, ikabona amanota 3, ariko rimwe na rimwe nk'iyo wicaye ukareba neza ubona uyu mugabo William Tongmeri kuba atarimo gukina ku mwanya we byakomye mu nkokora ikipe ya APR FC kuba itarabonye ibitego, kandi murabizi ko yagiye abona ibitego bigiye bitandukanye. Hanyuma uyu mugabo Jibril Watara nawe urabizi neza ko amaze iminsi atari gukina. Reka rero iyi kipe ya APR FC kubera ko yamaze kumenya ikipe bigiye kuzaba ihanganye ejo bundi ku itariki 12, ubwo umutoza Tarebu Abdelrahim agiye kwitonda, yongere afate abakinnyi abashire ku murongo neza ku buryo bizatanga umusaruro, dore ko azaba anabonye n'abari abakinnyi bandi bazaturuka mu ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'abazaturuka mu ikipe y'igihugu ya Uganda. Hanyuma nabyibuka neza ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ubwo bari bahanganye n'ikipe ya Maruru FC, urabyibuka ko mwizamu harimo Ruhamya Nkiko Iva, hanyuma Bugingo Hakimu Nige na Clement Nshimiyimana, Ruboneka Dauda, Daomi, Jibril Watara na Byiringiro ndetse na Kiwanuka na Tongmeri William. Abangaba aribo bafashije ikipe ya APR FC kubona ibitego byinshi cyane. Iyi kipe rero n'ubundi iramutse ipanzwe gutya n'ubundi byazatanga umusaruro. Urabyibuka neza ko igitego cya kabiri cyaje kuba gitsindwa n'uyu mugabo witwa William Tongmeri cy'ikipe ya APR FC ku munota wa 74,
hanyuma uranabyibuka kandi ko igitego cya mbere cyashyizwemo n'umugabo witwa Djibril Cheki Watara. Ibyo byose twagiye tubigarukaho mu mikino yabanje cyangwa se mu biganiro byatambutse. Kugeza amagingo rero umutoza araza gukora ibishoboka byose yongere apange ikipe neza, dore ikipe bagiye kuzaba bahanganye n'umuriro ni Al Hilal, bazaba bahanganye ku itariki 12 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Reka nkubwire ko kandi mu gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026 ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo yaje kuba itsindwa ibitego 3-2 n'ikipe yo muri Senegal. Ubwo ni Senegal ibitego 3. Hanyuma ikintu cyabayeho nuko bafata n'ibindi bikoresho byinshi cyane, mbese navuga ngo ni ibikorwa remezo, no kwangiza ibikorwa remezo. Babifashe barabikuragura bakajya babitera mu kibuga. Ibi ngibi rero ngo wari umujinya ngo kubera ko ikipe y'igihugu Amavubi yo mu Rwanda yaje kuba itsinda Zimbabwe igitego 1-0. Niko abasesenguzi bagiye babifata bakabihuza, ariko ngewe ntago ndimo kubyemera. Ni mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yari yamaze kubitsinda igitego 1-0 bwa Zimbabwe. Hanyuma rero ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yari hanganye na Senegal igitsinda ibitego 3-2. Hanyuma baza gufatwa ngo n'umujinya, abafana barandagura intebe, ibikorwa remezo barasenya n'ibindi byinshi cyane barasenya bashira hari. Ariko ibi ngibi si byiza, ibi ngibi babigaragaza ubunyamwuga bukeya, cyangwa se niba uri n'umufana ariko ntabwo wagakwiye gufatwa n'umujinya ngo nurangiza ufate ibikorwa remezo ubisenyagure. Hanyuma rero amakipe rero yamaze kuba akatisha tike y'igikombe cy'isi cya 2026. Urabyuka neza ko twakubwiye ko yaturutse no ku mugabane wa Afurika. Ikipe ya mbere yaturutse no mu gihugu cya Maroc, hanyuma indi kipe ya kabiri yaturutse mu gihugu cya Tunisia. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane kuba udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, reka tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma nkubwire ngo komeza ukore subscribe, share na comment, ibi biganiro byacu bijye bigera kure, uzaba ukoze akazi gakomeye cyane. Nyagasana akomeza abarinde. Bye bye.